борындан яшәгән башкорт халкы кобаер, иртәк, эпостарга бай. Бу аттар буе көйләнгән, телдән телгә тапшырылган Урал батыр кобаерының да берничә варианты таралган. Уның 4530 юллык шигъри вариантын Башкортстанның халык сәсәне Мөхәммәтшә Бораңгылов Баймак ягында Габид Сәсән менән Хәмид Сәсәндән язып ала. Быел 2010 елда бөтә Башкортстан һәм Рәсәйнең мәдәни дөньяһы бөек башкорт эпосының язып алынуына 100 ел тулуыны билдәләй. Урал батыр эпосын башкарусы яшь сәсәндәр, төрле бәйгеләрдә катнашучы укучылар. Һаумыгыз, әйдә һаулашайык. Ошо үтән сафлык бөркелһен. Ихлас елмаюдан 1 минутка оҙонайып калһын безнең көн. Артылдан сәмлә сәсәндәрен, Урал батыр бергә тупланып, исемендә данлап илен дурлап, майдан башта ул һәм кырдары. Тиклем булган бәйгеләрдә катнашучыларның арасына инде хәзер күренекле шәхесләр үтеп килә. Филология кандидатына дәгъва итүчеләр бар. Безнең университетта менә быел бер гран-при алган бер кызыкай тамамлай Әлфия Хатлыкова. Шул хәтлем олы эпосты ятлау ул тик иң һәләтле балаларның өлешенә төшкән күбештер мөгаен. Шуның өчен һезнең бөтәгезгә дә уңышлар теләйм. Киләсәктә халкыбызны күтәрүдәй. әһәмияте нимәле? Бәлки казанышы дип әйтергә булалар. Монда теге
тексті тулғынса ятлаған балалардың ханы көбейіп бара, ешейіп бара, Аллаға шүкір. Бұның айрым сәбептері бар әлбетте, чүнки бәләкәй шақтан конкурста қатнашып келген балалардың үсә бара зоррақ тексттар ятлаудары, үзләштерүләре шул күренә бит, шул һөҗүм бире. Шунан икенче үзенчәлек мөгаен быелгы конкурстың ана шул тематик яктан рамкаһының конкретлашуы. Мәсәлән, шул ук викторина турын алып караганда, менә бу конкурстың һөҗүмдә минеңчә куандырырлык дип уйлыйм инде, чөнки Мөхәммәд Шабрангулов, Байык Айдар Сәсән, Габит Ишмөхәммәд Сәсәндәрнең иҗаттары буенча нигездә эшләнде бит инде ул, һәм шуңа күрә лә һөҗүмдә югарырак. Былтыр үзләре бер театр рәвешенә чыгыш яһаган балалар байтак булгайны, быел алар бик әз. Викторина һораудары бик авыр, катмарлы булды. Сәсәндәр иҗаты тураһында бу конкурста үзебезнең районда еңер өчен күп әзерләнергә туры килде. Мөхәммәд Шабрангулов, данлыклы Габит Сәсән Аргынбаев, Байык Айдар Сәсән, Хәмит Әлмөхәммәтов тураһында бик күп китаптар, мәгълүматлар укырга туры килде. Миңә бу конкурска әзерләнергә әсәем, үзе башкорт теле һәм әдәбияты укытучысы ярдәм итте. Бу район конкурсында еңгәс республика кимәленә үттем. Бик шатландым, чөнки монда бик күп һәләтле балалар килә. Улар бөтәһе лә шундай яхшы әзерләнгән. Улар менән ярышу үзе бер мәртәбә өстәгәндәй була. Бөтәһе 25 сорау булды. Үзем белгәнчә җавапларын язарга тырыштым. Хәмит Әлмөхәммәтов тураһында мәгълүматлар бик аз, шуныһы барысы да күңелдә. Бик күп китапханаларда, китаптардан эзләргә туры килде, ләкин Хәмит Әлмөхәммәтов тураһындагы мәгълүматларда бик аз алдым инде. Хәмит Әлмөхәммәтов иҗадын, тормыш юлын өйрәнү дигән планым да бар. Чөнки ул Баймак районыннан, минең әсәем Баймак районыннан. Шуңа күрә был данлыклы Сәсән тураһында ниндәйдер мәгълүмат табу кирәк дип уйлыйм. Үзем өчен, башкалар өчен. Бу кадакты кимә бирә? Бер гомар тойтып тотормы? Кемдән алганыңды берәүгә лә әйтмә. Мондай бу кадак Уралда юк. Рәхмәт сезгә, атай, рәхмәт сезгә. Рәхмәт, атай. Һау булыгыз, атай. Егет, мине ебәрдә, бер карамай алга кит. Бүтә төстән өйрләп, йылкы сыгыр. Шуны көт. Бүт амалың бетәлә. Шул буз ат калыр янында. Юлдаш булыр юлында. Әйткән һүзең тап булһа, сине азат кылайым. Син дә карван көн итеп, теләк теләп калайым. Балаларда бұл эпос бирәк тә милли горурлык уята. Менә улар үзләр ничек тотырга сәхнәлә, ничегрәк улар менә хатта кош булып, улар ошо образларга инеп, ничек тә менә һәрбер менә һөйләшкән кебек. Менә бигрәк тә Алинаны алганда, ул тәүдә үрәк булып, адактан кыз булып, батша кызы булып, менә шулай төрле образларга инәләр һәм үзләре сәхнәлә тотырга. Бигрәк тә инде уларда милли горурлык, башкортлык хисен бигрәк матур уяталар дип уйлыйм инде. Акбулат әпесен укып сыккалар, мәгънәһенә төшенһәләр, нимә барлыгын унда сырга төшенеп, һәм уны ысын образга инеп, үзләрен күрсәтә алалар инде. Башкорт сәсәндәре иҗады буенча төзелгән викторина менән конкурстың беренче туры башланды. Һораударга Сибайдан Киня Зарипов, Бөрьәндән Гөлйөзем Кинябаева, Әлшәйдән Әлмира Кашаповалар иң дөрес җаваплар тапты. Башкорт эпостары буенча сәхнә тамашалары конкурстың икенче турын тәшкил итте. Урал батыр әҫәрен яттан һөйләүселәрнең ярышы иң кылыуы булды. Бынан тыш, бәйгеселәрнең таныштыру сыгыштары айрым баһалар алды.
Her kim özünün balahını elektirterge tırışa. Çünkü bizim halatlı balalarımız oşunday konkurslarda, beygelerde, olimpiyadalarda yenip türlü buleklerge, belekeygine bulhalarda, ninde dur buleklerge layık bulalar. Biz Kenzefer Bey varistarı tip eytemiz. Bugünkü günde bizim Yazıkova Udaginde Kenzefer Bey'ge heykel halınırga teyiş, urun asılgan, kuyulgan skivir bulasa onda. Hem biz şu mengliler, Kenzefer Bey bitin, men ırığından bulgan biz balalarımızı borongu menli ırığı başkurtlarının kiyimlerinde sığardık. Dağlarım, ormandarım, işitehiniz mi? Min Indira, Indira. Men götürür taş kayalar, uzup kını barusu mamık bulutlar. İşitehiniz mi? Bizi büyük bəxtli balalar. Çünkü yazmış bizi bir nemenen de məhrum etmegen. Min yolumda hukuk kişini ısırattım. Dire yağındağı matırlıkta görmey, halmakını atlayın. Min tuktap matırlıkka hıklandım. Matırlıkta görür hem doldurursun. Yazmış mine güzler bergen. Min yolumda hangrav kişini ısırattım. Kuşlar mıngın işitne ötüp gitti. Min tuktap tınganım. Çünkü yazmış mine işitü halatın bergen. Buşka. Min yolumda dilhez kişini ısırattım. Kuşlar yerine kuşulman ol. Min kuşulup irlanım. Yazmış mine tel bergen. Min yolumda kulhız kişini ısırattım. Nazlı seskeni urilip hıyparga tilmire ini ol. Min hıypanım. Yazmış mine kuldar bergen. Min yolumda ayakı kişini ısırattım. Tuvanla yoldardan bir yugurip öterge tilmire ini ol. Min yugurdim. Yazmış mine ayaktar bergen. Bol bilekleri üstün. Biz yazmışka rahmetimizi nisik etkirirge teyişim. Nime eşlerge teyiş biz ilmir. Yaşarge! Yaşarge! Nime eşlerge teyiş biz Yaşarge! Hem bağdaki Yaşarge! Sını onlar üstün yazmış bizge akıl birge. Bugün bunda başlana sen derdin beygehi ustalığın kurhetirge kildi İliş rayonu. Eylegiz kunaktar türden uğranmalığız. Oynağız da külügüz, yırlağız da beyigiz. Dire yoktan yığılgan sen derdin ağzılı. Kızardın oy hılığı, malaydardın ağzılı. Oy iliş, hürmeley tatlı yemiş. Oy iliş, hürmeley tatlı yemiş. Sınay sınay, ozun gibi. Sana aldırına kay. Uralımdan senetine. Sana aldırına kay. Ural kayım minin doğan Ural kay. Ural kayım minin doğan Ural kay. İdene altı Ural tatı sınır ağlarına kay. İdene altı Ural tatı sınır ağlarına kay. Biz üstergenler ile, huktırnalar ile, üstergenler yeri bir bal beyder kuru. Урал Батыр эпосын яттан һөйләүселәрнең ысын мәгънәһендә институты барлыкка килде тиһәк тә хата булмас. Чөнки соңгы елларда балалар арасында хатта башлангыч класслардан алып өлкән классларга тиклем
эпосты тулыһынса матур итеп һөйләргә тырышу тенденцияһы көсәйде. Венгер галиме Юзеф Торманың «Һед бәхетле халык, һеҙҙең эпосығыҙ бар» дигән һүҙҙәрен әгәр дә иҫтә тоттон һәк, беҙҙең бына бөтә йәштәребеҙ һәм Башҡортостанда йәшәгән халыҡ шуның менән ғорурланырға һәм шул күҙлектән үҙебеҙҙең эпостарҙы юғары бейеклектәргә күтәрергә бурыслылар тип мин мәҫәлән һанайым. Biz Башҡорт халҡы бик бәхетле халыҡбыҙ. Сөнки беҙҙең ата-бабалар бик ҙур мираҫ ҡалдырып киткән. Был мираҫты бер ни менән дә үлсәп бөтөрлөк түгел. Донъяла бер нисә генә халыҡ бар, ошо үҙенең мираҫы менән ғорурлана алырҙай. Мәҫәлән, Гилгәмеш эпосын беҙ беләбеҙ. Ә ул Шумер акаттарҙың эпосы. Был халыҡ донъяла юҡ, әммә ул әлеге ваҡытта, бөгөнгө көндә лә, донъя кимәлендә лә өйрәнелгән эпос. Ә беҙ бик бәхетле халыҡбыҙ. Беҙ бөгөнгө көндә барбыҙ һәм беҙҙең балаларыбыҙ, оло быуындарыбыҙ үҙебеҙҙең милли мифологик эпосыбыҙ Урал батырҙы ғорурланып һөйләйҙәр, ярышалар. Ҡайнар сәләм! Әбйәлилдә! Йыраҡ илде яҡын итеп, килдек һиңә, дәүләкән, тыуған ил гөләмәһендә һин матур сәскә икән.
талантлы. Менә шуларның һәр береһеннән бер нәмә алырга тырышам инде. Шуннан bütün балалар талантлы булһалар, шул районның бал килгән балалар арасыннан аерылып торган бары берәүһе була. Менә шуларның яхшы яктарын эзләп, теге декорацияларын карап, музыкаларын тыңлап, менә үземә мин тәҗрибә алырга килдем. Без Салават районы Тирмән авылыннан килгәнбез. Без ошо нигә конкурска килеп катнашканыбыз өчен бик шатбыз. Безнең конкурска бал райондан иң бәләкәй класстан, 5нче класстан малайлар һәм кызлар килгәннәр. Бөтәһе бер класслармы? Бөтәһе бер класста, бер мәктәптән. Ничек Асылгөл? Асылгөл бик зур, үзе бик кыйлы. Һавылы, таза. Һавылыда тоттыгызбы, күрдегезме? Зая теләктек күрдеңме? Башыңны да күреп калдым. Һавылыдыңмы? Ошондой конкурс безнең районда ла үтһә, бик яхшы булыр иде. Безнең дә Салават районының табигаты бик матур. Безнең якта ла булһа, Салават мәмерйәһен күреп, Янгантау шифаһына барып, экскурсияга барып кайтырдар иде. Илебез бүген матур, дөнья тулган бәхеткә. Килегез Салаватка, безнең якка, сакырабыз кунакка. Салават үскән сөяктән, сәлам саф йөрәктән. Салават атын угарган, йөр моңлы юктәндән. Батырсың эзләре калган, каядан, күк үдәндән. Әссәламу алейкум Сәсән агай. Алейкум әссәлам. Әллә һүз йөрәштереп алайыкмы Сәсән агай? Бергә осрашканда улау бер тигәстә ни яман? Илеңдә белмәһәм шул яман. Сез кайдан кип торасагыз, җавап бирәбез бездән. Без танып аруыннан, батырша туган ердән. Киләсәге якты Балкыстан. Башкортстан укытучы журналында методик формала жюри ағзаларының, галимдардың, практик укытучылардың сыгыштарын Сәсән мәктәбе дигән рубрика астында бирә башланык. Иң беренче, мәсәлән, Әхмәт агай Сөләйманов үзенең сыгышында Урал Батыр эпосын да һөйләүде, ошо зур кимәлгә күтәрү буенча сыгыштар яһаны. Укытучыларга был өлкәдә эшләешләр күп. Мәктәпләрдә менә Башкортстан укытучы журналының да басылып чыккан Сәсән мәктәбе рубрикасында басылган мәкаләләрне яңадан карап чыгарга кирәк һәм киләсәктә ошо юсапта бу кәңәшләрне тотып, искәрмәләрне тотып, хаталарны кабатламаска эшләргә кирәк. Хамманы дуслар, таныныңызмы? Кара алтын биргән юрбатылар, Ишембайдан һеҙҙе сәләмләй. Кояш сыға, кояшны сәләмләй көн. Һаумы кояш күнмәс уза. Әссәләмәғәләйкүм, әссәләмәғәләйкүм, әссәләмәғәләйкүм. Хәйерле көн, яҡын дуҫтар, һаумыһығыҙ бөтәгеҙ. Шатлыҡ, бәхет, ҡыуаныстар алып килдек һеҙгә беҙ. Таланттарға бай һәм гүзәл, дәтешенән килдек беҙ, данлы дәүләкән яғына. Сәләм алып килдек беҙ. Бөтә милләт халыҡтары дуҫ йәшәй тәтешлелә. Башҡорт, урыҫ, татар, Удмурт, тырыштар һәр эштәлә. Мәшһүр эпосыбыҙҙы Сәсәндәр кеүек яттан һөйләүсе мәктәп уҡыусылары йыл һайын арта. Уларҙың республика конкурсы быйыл 12-нсе мәртәбә уҙғарыла. Башҡортостан мәғариф министрлығы ойоштырған был ярыш 1998 йылдан башлап эпос менән бәйле урындарҙа үтә. Дәүләкән районы Асылыгүл буйында йәшәгән ҡаңлы, мең ырыуы башҡорттары Заятүләк менән һыуһылыу эпосын ижад иткән. Бында ҡобайыр һөйләү оҫталары быйыл 2-нсе мәртәбәгә йыйылды.
Kaynar selam barıgızga. İsimim bulur Şefkat, Eminike bulur Rafkat. Liseyden yigitleri, Ebiyelil bürkütleri. Bizim lisey, yollu lisey, bizde tek şep yigitler. Her işteyle okudala aldыңғылықты бермей, tırışıp okuy ular. Uş kesegede dostlar, gürlep durhan beygiler. Ural batır rızgaydı, uy yanıgın sesinde. İlim, halkım tüp yangan, Aydar bayık orangılda. Milletimden mayağı, kilesege bizde yaktırda, ulardan yaktı ruhu. Özlü ruhlu başkordusu, ilim kuanıp durgun. Sesen dilli yaşlar üstün, ilim koklanıp durgun. Bayık sesen orangıldın, izgi yolun kılıp. Batırlar birge bulup, barına selam yetkirerge, Allah korga yayıldı. Аслыкүл буйы дынданлыклы эпосыбыз Заятүлек һәм Һәүһәлу эпосын булдырган төяк. Был төякта Урал батыр эпосын яттан һөйләүчеләр конкурсы икенче тапкыр үтә. Был инде безнең эпосыбызды бөеклеген Заятүлек менән Һәүһәлуның эпосының мәртәбәһен арттыра. Безнең Дәүләкән районы халкы фольклорга, иҗатка бай халык. Был байлыкты киләчәк буындарга ла yetkерү, яшь талантларны асу зур әһәмияткә ия. Безнең Дәүләкән ерендә бүгенге көндә менә шул башкорт авылдары ошо эпосты бездә үткәрергә тәкъдим булгач шатланып риза булдык. Чөнки был безнең бүтә Башкортстандагы булган яшь талантларны күрергә мөмкинчелек бирә. Аслы күлебез менән хаклану, уларның иҗатына илһам өстәй. Kalderiniz nisi, şapmahınız, şu matur sahneler, yermekeyler hızlı selamlayın. Yemli yermekey üründen alıp gidip kut selam, bizim sığıştı qarab, haram kolgun bor qalab. Yermekey yaptırsa, biber kızar, kukuna, adam kul avlunda, ilgina, birev güne. Minin isimim Aynur, var dünyaga sesem Nur. Min bulan avku, maksatı yengip koydu. Benim isimim Almir. Geç bulan kıyık ir. Beyi bize, yırlay bize, bir dakika atmaybız. Bolgur konkursuna gelip, yemir bizi uylaybız. Rayonumuz Fyodorovka. Avulum Yağyavuş. Bunda ötken her diregi, her talın bine tanır. Zim başında tuğan yerim, aşkadar tüpken yerde, dün kulünde para kuşlar, gurur yüdgen yerde. Rayonumuz Fyodorovkala, Başkurt avılı yetev, kalmış bilen din başına, aşkadar ak gide. Satır satır tenkeler, yer batmışka düşeler. Satır satır tenkeler, yer batmışka düşeler. Yaş gelinler yigitlerin yüreğine uteler. Yaş gelinler yigitlerin yüreğine uteler. Республика Урал батыр конкурсында 6-нчы мәртәбә катнашабыз. Һәм бик яратып катнашабыз, бик теләп киләбез. Менә быелгы елда ошондай үзенчәлек менән килдек. Үзебезнең якта һирәк башкарыла торган тәнкәләр дигән бик матур йыр алып килдек. Satır satır tenkeler, yer batmışka düşeler. Satır satır tenkeler, yer batmışka düşeler. Yaş gelinler yigitlerin yüreğine uteler. Yaş gelinler yigitlerin yüreğine uteler. Satır satır tenkeler, satır satır tenkeler.
zamanına öpkelemeyim. Zaman şu kadar evet bara. Evet bara. Yaşlarga şunday bäxetliler, şat turmuşda yaşaylar, rahat yaşaylar. Biz ötkendägi zamandy bilýän. Dürüsün gene aýtkanda. Bik matur dünýä, bik matur. Başkırtıstan gürlöktür agıl seskata. Sitte yürgen başkırtlar da kiri koyta bit, kiri koyta. Ok kışlar da koyta, şunun şekilde bizim başkırtlar da koyta, Başkiriyada. Şulay, bik matur baradırmış. Gilgine şulay devam etsin ýene. Oşunday bayramlar yaş bolsun, Allah berse, her wagt yaşlarga. Tınyslyk bolsun, iminlik bolsun, soğuş bolmasın. Barsa da var, Allah'a şükür. Burunguny unuturga yaramaz, burungu işte. O bit ele-gelikten kilgen Başkırtyň gururlugy, ýat, Başkırtyň gururlugy. Bizden Miyeke rayonu komandaha bıyıl birinci tapqır buna ışı Ural Batırda konkursuna, Yaş Sesenler konkursuna Respublikaga birinci tapqır giyinga kildi. Buna bu giyinda indi biz rayon rayonda ötkärilgen konkursta her wagt gatnaşyp kilebez. Hem bıyıl indi biz indi şol konkurska özübizden ýaktyň eposa Idukeminiň Muradym ätheri boýunça sahna kıldy. Buna şu sahnany ädirlegende, okuslar dur ihtibar menen şu eposta Ural Batır eposyny, Idukeminiň Muradym eposyny bik matur okunylar, şu epos boýunça bik köp işlenirler. Başkyrtystandyň buna bik bildäli, köp bildäli urundary menen tanyşyrga tilenler hem bu Idukey Muradym, Ural Batır, tarihi geroýlar, obrazlar menen bik köp öýrendiler. Her biri mendele bolsa muzika mekdebini, hudojstvo mekdebini, biýүү mekdebini bitken okusylar. Bular üçin indi bu konkurs bik mertebeli. Danışayım, min Maratman. Uğanakta doğup üskenmin. Yalan ayak toprağında avunap, Agıdilkey havan iskenmin. Selam hivge kişilerim, hivge karab ündeşebik. Uy hivga uy, mum hivga mum, sterliden selam yetkirebik. Uğanak yeri dostluk eli, 17 millet tatu yaşay. Bayramlarda bayram ete, yemertip işin işley. Rahmet hiňe Ural Batır, üretkenge tugan tilimdi. Köňelimde dildyrganga hüýüw, yaratyrga tugan ilimdi. Aydar Bayık isimim. 100 yaşımda Fransuz yavın, yengip kaytkan yavgirdardy karşılagan sesenmin. 275 yıl ez vakit ara tügel. Halkım meni zorlaganga, ruhum şat bugün minin. Ural Batır eposun hüýlegende kıyıwlyk gerek, batırlyk. Özüňdi sahnala totur gerek. Sahna basıp turgan orunda özüňdiki bolurga tiýiş. Demli idilkey hıldarıla, kuvandırakan ilagan ilderdi, bitirelir hıl küsegen uydardı. Vakit yıldırı ise, tarih bitterin atan. Dinlayıp, bedayık tarihti, gimnaziya bayıl kıra kırıktı. 20. mektebiz, 20. Okulda bittiriş, 20. Tuğan tilkeyi küren kürekte, amanatqa tuğrulup, dilekte. Davutlarga
Батыр эпосының мәғәнәһен төшенү, тел, ил мәсьәләһе бүгенге иң актуаль мәсьәләләрнең бере. Шуңа күрә улар инде үзләрен киләчәктә ошо башкорт милләтенең алдынгы кешеләре булуды күз алдында тотырга тиештәрдер дип уйланык инде. Шуннан сыгып без төрле сыганактарга мөрәҗәгать иттек. Бигрәк тә безгә педагогтар Әлфия Шәмсетдиновна Зөбәерова безгә ярдәм итте. Рафаэль Салихович Культпросветта укыта ул безнең. Һәм бана без үзебез инде кызларның бик бай идеялары үзләре, апай менә шулай эшләһәк булмасмы, булай эшләһәк булмасмы дигән фикерләр белән инде бөек комарткабызды тулыһынча укып сыктык. Безнең һәрберебез уны хикмәткән бик ныклы белән һәм ошо хикмәткәннән сыгып без һәрберебез мәсәлән менә сәхнәләштерүдә һәрберебезнең идеялары булды. Әзерләнгәндә без иң башта декорацияга күз салырга булдык. Урал батыр эпосын укып сыккач, мин тәүдә күз алдыма уларның һәрбер героен килтердем һәм үземә кәрәкле һәм фәһем дигәндәй алдым инде. Яхшылык менән яманлыктың төплерәк мәгънәһен аңладым һәм уларны аерырга өйрәндем һәм дә була инде. Заманнардагы тамгалар нимә аңлата Сәләхинеке? Бу ырымның тамгасы ыргак. Шул һәрберенеке. Мин ырым инде авылдан инде. Мин Әбия районы үтәгән авылныкы. Ырым тамян, ыргак, тамгам ыргак, ошым карга. Киргәзе районы Якуб авылыннанмын. Ырыуым Кыпсак, тамгам Өстешле тарак. Мин Бөрьән районы Кылгына авылыннан. Минең ырыуым Түмгәвер һәм тамгам Дага. Мин Янсура районыннан, Байдәүләт авылыннан ырыуым Коешкан. Ырыуым үтергән, тамгам Коешкан. Мәгариф министрлыгының ел һайын ошо конкурсты үткәрүе ул ысын мәгънәһендә Урал батыр эпосына һәм шул ук вакытта эпос жанрына балаларда ихтирам һәм шул ук вакытта ниндәйдер дәрәҗәлә һөю тәрбияләй торган сара ул. Мәктәптәрдә ул ысын мәгънәһендә формалашты, башкаручылар инеште. Инде бына өлкәннәр арасында ла ошондай конкурстарды үткәреп, әйтәйек, безнең атайдар, апайдар, әсәйдәр, оласәйдәр, олатайдар арасынан да ошо эпосты башкаручылар барлыкка килһә, ысын мәгънәһендә бына ошо безнең куйган бурыс үзенең максатына өлгәшкән булыр ине дип исәпләйм. Майдан тотма күтәргән булырмы? Үзен әйтмәк күтәргән булырмы? Үзен хәзерсе булмаһа, үтәргән булырмы? Үтәргән булырмы? Җиһадар беләйек, туганнарны беләйек, битәһен арымагыз, яшьмән ул. Сирәүләр беләйек, сирәүләр беләйек, сирәүләр беләйек, сирәүләр беләйек. Әйе, олатайымдың ері, абына был, қарай. Бына был Сураш ташы. Ошы таштан олатайым, Яуыз Брагинді атқан. Хәзір, бұл хәл, лай болғанды. Егетті! Не болды Сураш ағай? Ордан келген начальник Брагин бик Яуыз Құмходадан болып шықты. Ыррау батырдарын қанға хұрмай, башқұрттарды кәмхеде. Ondan bu kılığına şık koyurga bakar. Yeribizde kısık. Dinimizden ayrılga gına mataşuları yetmez. Aneskіз Bragинді barıp, kılıktızlar yılatalar. Başörtün tünkehine nıhtıydı ağzılar. Yer yedinen, yuğudun arabını. Buna karan, buna oşu uğrundan balıkka kilgeninde, minini talkasqa kapılarmın. Eydege degizler, edirleney.
Урал атлары батыр мақтана тигендей, Явыз Брагиндан отолды. Полковник Исаков жетекшілігіндегі карателерге сыққанды. Ауылдарды яндыру, мал мүлкетті тұздыру, язалаулар башланырға тұра. Кіші қанаты, құрал қыдырмінәтін. Әмін құсты, құралдар етерлік ме? Әзір түвәлләйім. Бүлді біргелеп еу қақ. Карателер өдәрі құрғырғасы. Бірдемлікте бәрекет, тарқаулықта хәлекет. Бірден болу керек. Әссәләму алейкум. Алейкум әссәләм. Е, ұзын жылдар өтіп, нендей хәбәр алып келдің Аллахтан? Бекбулат старшинаның фарманын келді. Старшиналар әзір түгел, шуға күрә ярдам килмейесі. Үдегіз генә яулашағыз йорт ил туды, халық кырылы. Шуға күрә Брагинға қарсы сыққандардың барығызы бар, айлаларын алып, вақытлыса қазақ далаларына кидіп тұрығызды қарай. Yok, biz tuğan yerimizi taşlamayız. Bek ağır bu hala. Bekbulат старшинаның фарманын өтемей болмай. Қазір жолға әзірленеге. Бұна шулай Ұлатайымдың тарихы. Бұл Тапмар бойларында Әмин, Демәс, Сураш, Өткол ауылдарынан егет қалар. Ұлдары менен Пугачев яуында ла қатнаша ал. Сал тарихтың шахиды, күпте көрген енгудей, Сураш батырдың тұқымы бұнда ол. Ерін көуін ұлдаулар, елін халқын құрсалар, ер егіттердің түйегі енгудей, ер егіттердің түйегі енгудей. Özletlenip gündüz bunda tuttur. Bağıyır hemhil, kutda yakındır. Selam hizge, El Muhammed temsilardan. Selam hizge, Yırmon ilinden. Самраватша иленен, бозып килдім шыйымға. Елебіз келесегі болған, сәзәндәрді күрізге. Айзақ ердәрді бұлды, матырлықты көріп
Илебез киләсәге бездән тора. Изгелекте, яхшылыкты, яманлыктан, явызлыктан айырайык. Нур яңгырай күктә ердә газизе башкорт телебез. Нур яңгырай күктә ердә газизе башкорт телебез. Ярып кибә яшь йөрәгем илһам дәртле күңелдә. Ярып кибә яшь йөрәгем илһам дәртле күңелдә. Яңгына зур корыйды, ситтен килде кунактар. Корылтайда туды уйлар, тормышка жыр хыялдар. Укытылсы, мәгърифәтле, кинәне ялан рәсәйтә. Изге теләк, фатихалар, күп рәхмәттәр улала. Ерем, халкым, илем, шатланайык. 65 ел тулды зур еңеүгә. Тыныс булһын килер көнебез дә. Эй, хөрмәтле ием, үзебез турында әйтәйек үзебезне. Ярты елдан гөрләп тора безнең гимназиябыз. Ер артыннан тыуа ердар яқты нурлы көнебез. Ысырханып бирдең безгә сәнгать сәүдәгәрханына. Сихри аваз бишектәрдә тирбәлдерде моңлы илдә. Гимназиябызга исем биргән милли, мәшһүр йырчы, Башкортстанның халык артисты, композитор һәм музыка эшмәкәре Газиз Әлмөхәммәтовның тууына 115 ел тулды. Без, Әлмөхәммәтовчылар, без моң дөньяны сөйсәр, без илебез киләсәге. 3 көн буе Асылыкүл буенда Урал батыр эпосы яңгыраны. Бөек халык иҗады кумарткыһы менән рухланды, үзара дуслашты, бер-береһен Урал батырсылар дип дурланы укучы яшьләребез. Улар туган ере, иле, халкына терәһү биркән Урал батыр васыятына тогры. Дөньяла тик яхшылык менән яшәргә аманат алган яңа буын. Борын-борындарында кеше малар килмәгән, аяк басмаган, ул тирәлә курые, барлыгын һич кем белмәгән. Дүрт ягын диңгез ураткан, булган ди бер бурын. Унда булган ди бурын, ям йөрде дигән хат, ям бикән дигән хат. Айда баргауларга, ул бурындан юлмасын ди. Был касы, айдан монда килүе, анда исә йөрүе, айда турып калуы, үзләре лә онытқан ди. Икәүдән икәү шул ердә, башлап өмер иткәндәр, тора баралды икәү, ике улы ла булып киткәндәр ди. Шүлгән булып